Bono inwana mo ikaranze ta segete muganyete amatanga yamo gusi moyo na mukora matanga yamo moyo na musundu ke kanisa yemo muganye metinyebere na na moyo na matanga yamo after gusi obo president tali governor obo president tar kaba serious. When you are serious we will support you. When you are not serious Tiango West time yabantu ande ko hold hostage of the entire community. You must be very serious if you want to win this city of president. Ruto niga chagere ko campaign of president 2013. 2013 aliya chagere ko campaign of president. Miaka ikomi kagendera kama ko chakoira chikura. Tali musaigo chaka musaigo na kwenda kusunduka. Everywhere. Kuraga na kwa mabaka mara wapa. Wacheni mchezo my friend. Hii siasa ni kujituma na kuamka asubuhi. Ngochaga ndame president. Bateri kasongo. Motere wani tamu. Motere oyombosa. Ngokora nzoega monga agere chinkobi. Nzoega ariye ngende. Eyi siasa ere raisi ekiagara. Ogo sachiwe zanko kwa tebia. Njoma ete no opposition ni timbu ati besa. Alafu magende ro timbu ati nzoega ali ngende. Eyi siasa ere raisi. Siasa nere nkogu. Kwaruga siasa ngororo. Ne eri turikorosi para. Turikorosi mache. Turikoreta stima, turikukwani bantu, turikoreta besa. Ege tukiuko gocha kwate ya bantu. Kasongo, omuntu mubi. Nyarebe tomurusi 2027. Nyarebe no muntu muri. Ine ero siasa ngororo. Monta ero tokore siasa ngororo, uste siasa nkongo. Ekiagara 2027 abana bamito. Njentere ine ga osoro. Na achire ga okobekere bunduki ngakera nyarebe chikura. Omanyete utabege tikento kete na igwa bande bakoboli chikura ga gusi bakora amabara yode nyarebe onye ngebi sakande na abaisia batali na nyarebe abuna bantu bosa ochara bosa ina eri chara yu chikure chikwemereri igwa no koboko komosi chikura asimiswa chikura okobeko koboko kwaenda anzo bode abantu kakya bana waminto nkonya chikura tabude kokosa abantu ga gusi ga ngamo moto kosaga gusi ngamuta cha sekete mondo tata cha kusiga tali mugaba na mukubuli no president kera mukubuli president o utara Kenya ngiba tali kusi na kude kokosa bantu nga kaluase gachagwa ale bo ikoyo nkwanya ko yuga taiba ikoyo nga kaluase serikali na lero utaisa ko butaba ikoyo gachagwa abasoka cha kuomana lakini kusiga manyana shokwa ebabata ba minister nane asa serikali ya Ruto. Lakini nkwanya ko yugu lituke limo kago tana senga maete aba minister ba mura serikali ya Ruto ina machara usiga babo soro babo toka Ruto babo soro ina bantu sakaru Ruto ndo nchiai ino mwarenge ga usinko ligere Ruto chikura mwarengo ngo chokana na usiye ekera nanyo ori serikali na soire bona rinkaranse nte my friend yo mosoligoro bono magonte inga tali asobo kuma tekere monto nare tiano tenga kero monto nenda ae bono ngama tenenda ba ya ba ku nkiuta tendige ikera njine imka tenda bono akiuta tembe rende sese ali siasa ye bosaigo mekutana buneye kuna kwa na matanga mokunya kunchoka na twa matango ka motango chokora tena intwe raudi yeto bugata ne to bama ngakitoko bugata to bama utamtu bugati para tigaba anto bara arosi para na machi ugaosi ngetokwe minja ngetwe minjere to mongwana oyo nga intwe to bwato monto ito bono tiatwe minjere oyo no twaro monto ino oyo orona ero bwate ketari bono iga kara mwebereria oranyora chikura chigo ikoma kwa mu monto ino na kiogokora gosema na bami ndo age yes lakini ano naneka kwa mu monto ino kwake sa ngore ngaki ni inde serious ntore serious ntobwate kiama gose yaya onya nkeyo tia kwa este time kwe boriga ngotara tore gusikanye yengima jakira bono bakemiaka ebere lakini bono igo muntu naru bwate kebetikia mubuko okobaga buna atagete to gotamera muntu to gotamasi kuri oso muntu bwate kebeti ngaya ngawo kanye 20 ngakwage chiunere 2027 ko murustori boko mumboyo eyu 2027 lakini bono iga between nawo bakenga kiyo obenjara lakini ko babori ko jakira bono baka 27 obenjara njira kiako na seito e budget yari kobe kubunga aria ya 4 trillion ngoi karanzari na abori ngake ngaye para abagirangere nagieko gara abantu ri mwa Charles State House mugatara abandi mwe igwete bantu ba okwana ilo mujumbo bugiranga
Baka makondosi abwe bakandeta nesu baro bakantikira kiumbu butuko timbu adisi timbu adike koroto omo jumbe baka manya kontebi ngaterna abumne balimu nkaranga ngwa kuna masasika sana ne chabutuko okobana alenge chokole miaka ya maega ngasuguna nero oli alenge kwetabwe ngasuguna umubunge ngasuguna baka bosongo ngaika bosongo timbu atibesa bangurete kire esimiane bangurete ngote na abangwana la baboda bona kibasikirete ngote yo mungwana na boda boda nga mwana mindo mbogoli nkoba ko chirugoroganya anchwa on kinyomba timbu atibesa ena ibirwe bara kiri chibesa limbu ata nyomba ena mungende to ne bana ale ngaswa pigi igoro agante bisawa toende togo ikabuke itakia ko sega monzoro ngoje kwa ngoje ninjoso ega kinae ngoswa nyumba ngorosi chibesa nkomwa mungona no musanyo na bakabona nkoma akoma tengi mechano na itira oskari bambote bakujo konjo karane ono gabu no monte no mabira tinda asabu mwachire gango yo mito lina rengo mumino mbone kana abero yo mumino ne eri nganje mbwate nkore ndabute bwa bakekera mwa nga mwa ibire tuto lina acha laini lakini mangana nje that is why mpaka nyete moja kongosa maate bogiranga ngani nje moja kongosa una mwango seteri iri na nda bwate nguru ono ika mpaka nyete moja ga moja ukwali mtembia bya wanta mwali moja ahe mpaka nyete my friend moja konde my friend ana kuti mna mwarage mwana mtima ndike munyoka dike kwa sori imo bwate my friend iyo mcheza tuende kukubali this time round mwa tokoreta madara ubobe ngobwa tutata nkoba to my friend ochi mukuno tia sari anga unchande kete we my friend abuo kana nkoba tenga mbuya mono abuo kana nkoba tenga mbuya mono mware konye geria sa timari anga na kimenyete se kegere bindemire bi yanta utan trasa yote. Let's be honest to ourselves. Na abuna uba ko tayaba iko na uba ko buli burai sekto ga go si you can was no bagaba no senki. You cannot lie to people. It is very unfortunate. We have to be very honest. Baba ande to ba mahete mu akorete mi dokite bi scam. Mo ka torete ri mi dokite ko so duma number tutane ko manyaka card kalinga itoko kolera. Mo kamuza chibeza chions. Talk about that. Not sure. Yeah, in the care help. Talk about those things. Tell us about Huduma number. What was the purpose of Huduma number? What was the essence of Huduma number? What was it about? Did you even have an emergency? You go change now. You from Jamaskari to come out from Chitechwa. Was it even necessary? If there are people that should not even be talking about ghost projects or projects, are those opposition. They know what they did when they had power. From changing uniforms, giving police officers very useless uniforms, to Huduma number where about 10 billion was lost, at register new numbers due.